Kwa kumbalo kukutiza banashe ukai wa kulukare. Oronje iwe ronjembo yetu shia ungami.
Maori dance. I don't know what the dance is, but the Namas faced similar fate the OvaHerero faced with the genocide. So yes, they call it the Nama step, but it could also be an act, a dance of resistance, to show that they still exist despite Fontroda order that they have to be also wiped out from the face of the earth. Oja danki. Bano peno on dance or performance, yo Omukaendu UaMupanda. Opi. Eh? Yeah. Leka mi ombe Ohamakari. Mambo ya kombanda babu. Njembo. Amuamu mashoka nimberi kontaina wata ngombe ya mutu. Pia kwa mburu njombe akashishi wangashi ya umba ibara kama kati. Mmede wangu ngesinesi kule mburu ngene tushari kondwa, kanduzi shari kondo birogane niretu. Upono mage mbara mbitema mbara ndamba. Okudapo karindika mbeti byamo kahanja moshibuku zonzi amuyemo hapa twakaromba ikiombana na lumbari nderi kanyanda mai ya mama kari akakonge oshinyo kongana Oweno jebo ashawana nukanash Nene bruko mbindiane netushi atika Mukuru njira ashawana nukanash Mukuru njira ashawana rikana nukanash kushambatu keshiti Kanasha poate kuda matuke thapa na basha tukapa yo unashe wore kunyame ko mabere Oh binabimbe beshitule kushabi ekuri hungi kushari haro kukoka Tushitwa kulamana impikwangiza abantu kushombaze ahako kana mitwa kulamana wetola kwenyanje othera ndatwe ngutwa kulamama mako bantu bahitonjwa yakashimondo walukolo nona shepo matambo na behaja olonjupa obantu behere mbeli behiko mihama waka ko mutuwa na kabindoshe na shirongo Ponjwa ina watabutulale la hibango bantu kushaiko ko pumbalo kukutiza banashe ukai okulukale olonde iwero njembo yetu shia omba mei hapo mutima shanyembo shia omba bakutiro okulukale hajoro kulushi nene hajika muna bika ya wobiti Rukuru numba tokwa. Mamu njifire bandu wetu himuhingire weyo.